Murakoze, tugiye kwiga ingombajwi yitwa ra ndende. Reka dutangirire kuri ra ndende zo mu cyapa. Reka dutangire kuri ra ndende nkuru yo mu cyapa. Ra ndende nkuru yo mu cyapa nuko nguko yandikwa. Yo ni ra ndende nkuru yo mu cyapa. Ra ndende ntoya yo mu cyapa nuko nguko yandikwa. Yo ni ra ndende ntoya yo mu cyapa. Ra ndende nkuru yo mu mukono nuko nguko yandikwa. Yo ni ra ndende nkuru yo mu mukono. Ra ndende ntoya yo mu mukono nuko nguko yandikwa. Mu by'ukuri urabona yuko zino ra zitandukanye. Ra zo mu cyapa nta twakirizi zifite, mu gihe ra zo mu mukono zifite utwakirizi. Akakirizi ka ra ndende yo mu mukono naka, akakirizi ka ra ntoya yo mu ka ndende ntoya yo mu mukono naka ngaka. Ikindi nuko icyapa kitaberama mu gihe umukono uberamamo gatoya. Murakoze, amazina ni Justin Niyonkuru. Mukande subscribe, munakande no kunzogera, muhitemo akajambo all kugira ngo mujye mudukurikira mu buryo bworoshye, amavideo abageraho mu buryo bworoshye. Mukande comment igaragaza icyo mutekereza ku byo twabatangarije, munasharinga abantu, mubasangize nabo bamenye ibyo dukora. Murakoze, turabakunda ku mutima.